Yes, kanongeye mbifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, kuri ubu twumva mu masaha ya mu gitondo, igitondo cy'umugisha, kuri ubu twumva mu masaha ya nimugoroba, igitondo cy'umugisha, kuri ubu twumva mu masaha yo ku gicamunsi, biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi mu gitondo cyo ku itariki rwose zigera kuri eshanu z'ukwa kane ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu. Birumvikana rero muri ano masaha y'igitondo tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripuko. Ngira ngo hari abantu benshi rwose bakomeje kugenda bambaza ati imiripuko ni iki? Ubwo rwose iyo ndimo ndavuga imiripuko nyine birumvikana aba ari amakuru aremereye, niyo mpamvu tuyita imiripuko. Birumvikana rero muri ano masaha mu gitondo tugarutse mu cyitwa makuru arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Murabizi twibanda mu gihugu cy'u Burundi tukagenda tubaciramo tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Ibi rero tugiye kuba tubyinjiranamo gatanu kuri gatanu, ndetse kandi mutwereka ko turi kumwe mwa bantu b'Imana mwe mukora ku mitima, by'umwihariko kugira ngo ibintu bigende neza muri rusange. Turabasuhuje ariko kandi tubahaye ikaze bakunzi ba Duniani Kote TV. Ni amakuru rero agezweho by'umwihariko muri iki gitondo ariko akomeje kugenda aturuka mu gihugu cy'u Burundi. Tugiye kwinjira mu operation agiye atandukanye, uraza kumenya byinshi bigiye bitandukanye by'umwihariko bikomeje kugenda bituruka mu gihugu cy'u Burundi. Birumvikana yuko rero ari amakuru agezweho. Mbere na mbere rero kugira ngo ibintu tuze kubyinjiramo, ndaza gutangira rwose nsuhuza abantu badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda ariko kandi ningera mu gihugu cy'u Burundi mashinga gati, nsuhuza abantu badukurikira bari muri Coline Mujejuru, muri Coline Mulangala, muri Coline Munanira, muri Coline ya Tongo, muri Coline ya Kinazi. Turabasuje tubikuye ku mutima, bari za Bubanza, bari za Cibitoke, abantu badukurikiye bari za Bujumbura, abari mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko turabasuje ariko kandi rwose tubahaye n'ikaze hano kuri Duniani Kote TV. Birumvikana rero by'umwihariko munyemere ngaruke muri zimwe mu ngingo z'ingenzi tugiye kuba twinjiramo, by'umwihariko kugira ngo ibintu bigende neza muri rusange. Tugiye gusimbukira ahitwa muri Cibitoke, turebere hamwe ikijyanye n'irasana rwose cyakomeje kugenda cyagaragara. Ibi bikorwa bikaba bikomeje kuba mu masaha y'ijoro. Hari benshi bari kuvuga bati mbona kwezimo za hafi irangira ngo ibi turaje tubyinjiremo, muraza kumenya byinshi bigiye bitandukanye kuri iyi nkuru. Turaza kugaruka gato ku banyapolitiki bagiye batandukanye hano mu gihugu cy'u Burundi tayari rwose bamaze kuba baryanuna mu buryo budasanzwe, ndetse isa n'isaha bamwe bashobora no kuza kuba basiga ubuzima muri iri hangana. Nabyo turaza kuba tubikomozaho ariko kandi rwose tubiva imuzi n'imuzingo muri rusange. Turaza kunyarukira by'umwihariko ahitwa i Bujumbura. Ibintu ntibyoroshye, ibintu byakomeye. Irasana rya hato na hato mu masaha y'ijoro rwose ikomeje kugenda rihagaragara mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Uraza kumenya byinshi kuri iri rasana. Turaza kugaruka gato Gitega tumenye byinshi bigiye bitandukanye. Byinshi birimo birakekwa yuko uwitwa General Neva cyangwa se Evariste Ndayishimiye ashobora guterwa kudeta. Byose tugiye kwa tubyinjiranamo gatanu kuri kagenzi kako. Ku buhanga bw'ibyuma hari umuvandimwe turi kumwe, nubwo nawe atari buvuge ariko nawe reka tumuhe ikaze tumubwira ati hano kuri Duniani Kote TV turakwakiriye. Reka tumuhe ikaze rwose tubikuye ku mutima kuko ni umuntu w'agaciro, nawe arimo ariyumva. Reka twinjiye mu makuru rero agiye atandukanye. Ngira ngo turaza gukomoza ku bijyanye n'ibitwaro biremereye cyane bikomeje kujyanwa mu ishyamba rya Kibira. Muraza kuba mumenya byinshi bigiye bitandukanye. Ni amakuru arimo atugeraho mu kanya. Ngira ngo turaza kuba dukomoza ku makuru menshi agiye atandukanye rwose dukurikirana kuri Duniani Kote TV. Uraza kuba usobanukirwa ikijyanye n'amakuru akomeje kugenda aturuka mu gihugu cy'u Burundi. Muraza kunyemera rero mbanze mbere muri no nkuru idasanzwe y'aba banyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi bamaze kuba icyitwa ikintu gikomeye gishobora kuza gutuma guverinoma isenyuka muri rusange. Ni ukuvuga ngo reka twinjire mu gihugu cy'u Burundi kugeza amagingo aya, ariko ko kimutse ariko nyibutsa abantu batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turabasuhuje cyane mbere yo kugira ngo ninjire rwose abantu batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni abantu b'agaciro, no muri Canada, no mu Bubiligi, no mu Bufaransa, no muri za
United Kingdom, abo ni abantu b'agaciro. Kude shapo rwose reka n'abateri n'agasaliyuti, muri abantu b'agaciro. Ubwo rwose bitewe n'amakuru rwose mba mfite, hari igihe usanga nsuhuje ugasanga simbibutse nk'abantu bo muri Zambia, ubu nari nabibagiwe rwose, nabo reka tubifurize igitondo cyiza. Hari igihe usanga rwose nkubise mbangura ugasanga rwose mvuze amakuru ugasanga hari abo nibagiye gusuhuza. No muri comment mujye mubivuga, muvuge ati ariko Bwana Moses winjiye muri ano makuru rwose utasuhuje abagukurikira bose, dore twebwe watwibagiwe kandi tubarizwa muri iki gihugu. Hari abantu bajya bimbwira bari za Juba nkahita mbatera saliyuti, benshi cyane bajya banyibutsa bakambwira bati kuki utadusuhuje twebwe. Birumvikana rero ni amakuru by'umwihariko aba agezweho, bakomeje kugenda aturuka rwose ku butaka bw'u Burundi. Mu mbabarire gato tubanze twinjirira rwose ku nkuru idasanzwe y'abanyapolitiki bagiye batandukanye. Maze iminsi mbabwira nti igihugu cy'u Burundi gishobora kugaragaramo urupfu, kandi rukaba urupfu mu buryo butunguranye rw'umunyapolitiki, kandi uwo munyapolitiki akaba akomeye. Birashoboka yuko byaba ari Reverien Ndikuriyo, uyu munyabanga mukuru wa CNDD-FDD. Birashoboka yuko ari uyu General Prime Niyongabo. Birashoboka yuko ari General Evariste Ndayishimiye, cyangwa se uwo bakunze gutazira Neva. Uvuge uwo ushaka wese, kuko bigendanye n'umwiryane no guhangana gukomeye gukomeje kugaragara mu nzego za politike. Birashoboka yuko isaha ku isaha ibintu bishobora kuza guhindura isura muri rusange. Iyo nkuru rero by'umwihariko ngira ngo ni ibintu nahoze nkurikirana cyane, ndetse nkaba ndimo nagenda nandikirwa n'abarundi benshi barimo n'abakora mu nzego zigiye zitandukanye za leta, bambwira bati igihugu cy'u Burundi mu nzego za politike muri guverinoma ntabwo ibintu byifashe neza. Nanjye nkababwira nti nyamuna ibintu reka tubikurikirane kugira ngo tuzane amakuru ya nyayo atohojwe kandi ameze neza. Ni ukuvuga ngo rero icyo nababwira cyo, ibyo rwose bikomeje kugenda bigaragara mu buryo mwese cyangwa ubundi mu gihugu cy'u Burundi rwose situation hatari ibintu ntabwo byifashe neza. Abayobozi mbabwiye rwose isaha ku isaha hashobora guturukamo umwe rwose mukajya kubona aragiye mu buryo butunguranye, kuko basa nkaho aribo bantu bafashe gutya igihugu cy'u Burundi baramutse bakirekoye cyangwa, kuko ni igihugu kugeza amagingo ya gihugwa na benshi, barimo imitwe itandukanye irimo nka Red Tabara yavuze ko izagaruka mu gihugu cy'u Burundi ubutegetsi bw'uwitwa General Neva butakiriho, ndetse n'abagabo bafatanije barimo rwose aba bagabo ba Reverien Ndikuriyo bakomeje gukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, ndetse n'abandi bagabo bagiye batandukanye hariya mu gihugu cy'u Burundi. Birumvikana yuko rero ibintu biba bitoroshye habe namba muri rusange. Reka twikomereze by'umwihariko tuve kuri ino nkuru idasanzwe, tugaruke gato ku yindi nkuru iremereye cyane irebana n'umutekano, politike na diplomasi. Ahangaha hari abanyapolitike attention nanone batavuga rumwe n'ubutegetsi n'igihugu cy'u Burundi. Ubwo rero mu bakurikirana hafi politike y'u Burundi baravuga bati birashoboka ko izi za Red Tabara zishobora gufatanya n'abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi, bityo bagahuza imbaraga, naho ibi birimo guhuza imbaraga bikavamo gufatikanyiriza hamwe, bagahita basenya igikuta cy'ishyaka riri ku butegetsi rya CNDD-FDD. Ibyo byose ni bimwe mu bintu biba bishoboka, ndetse mu gihugu cy'u Burundi birimo biragenda bigaragara ko bishoboka 100%, kuko kuba utumvikana indani mu nzego za politike ndetse no mu nzego za gisirikare, ukaba ufite abantu by'umwihariko ku ruhande mutavuga rumwe, batavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse bari mu gihugu mo indani, ukajyana n'abandi bari inyuma y'igihugu tuzi kandi yuko ari n'imitwe ikomeye cyane ishobora gukora buri kimwe cyose mu gihugu cy'u Burundi. Biba byumvikana yuko ibintu bishobora guhindura isura, ndetse isaha ku isaha ibintu bikaba byagenda nabi cyane. Birumvikana rero yenda iyi nkuru reka tuyiveho ngira ngo ako ko murakumvishe, ndabizi rwose namwe ntabwo twirirwa tuvuga menshi kuko tuvuga bike rwose, ibindi mukabyumva mu b'imbere. Reka twikomereze gato tugaruke ku kijyanye n'ibikoresho byinshi bikomeje kugenda bijyanwa hano za Kibira.
ni ikibira kugeza amagingo nayo ikomeje kugenda igaragaramo imyitozo cyangwa se imyiteguro idasanzwe, by'umwihariko ikaba ari imyitozo ikomeje kugenda ihabwa imbonerakure, ndetse murabizi ibi ni ibice bibarizwamo icyitwa FDLR rwose b'abakatanyama, abenshi rwose bitoreza hano mu kibira. Ni ukuvuga ngo rero icyo ni ikintu nacyo navuga ko atari cyiza hano mu gihugu cy'u Burundi, gishobora no gushyira guverinoma by'umwihariko y'igihugu cy'u Burundi mu kaga gakomeye cyane. Birumvikana yuko rero ibintu biba bitoroshye habe namba, ndetse isaha ku isaha biba byanahindura isura muri rusange. Aha ngaha rero nanone muri ino myitozo ikomeje kugaragara ndetse n'abasirikare barimo barajyanwa mu gisirikare muri ino minsi, hari ibintu bitameze neza. Impamvu mubwira nti hari ibintu bitameze neza, ni ibirimo biragaragara ku kijyanye n'Abanyamulenge, ngira ngo ni inkuru tumaze iminsi dutangaza, uko bwije n'uko bukeye abana benshi niko bari kujya mu gisirikare, ndetse bakajya mu gisirikare abenshi babihatirijwe. Iki nacyo ni kimwe mu bintu navuga ko bitari byiza cyane hano mu gihugu cy'u Burundi, ndetse bishobora no gushyira mu kaga igihugu cy'u Burundi. Ubundi iyo utwara mu gisirikare abantu ku gahato, isaha ku isaha, utwariramo babandi badakunda igisirikare, badakunda igihugu, mbega bareba ibikorwa by'ubugizi bwa nabi mukora, ibyo mukora byose bakabiterera iyo. Hari abo baporofise kugira ngo nabo bafatanye na bagenzi babo kuba bashyiraho ubutegetsi bugendera ku murongo abaturage bifuza. Birumvikana yuko rero ibi nabyo ni bimwe mu bintu bishobora kukugiraho ingaruka, kandi igihugu cy'u Burundi kirimo kirakora mu buryo bumwe se cyangwa ubundi. Ngira ngo ni byinshi cyane bikomeje kugenda bigaragara. Bujumbura naho umutekano udasanzwe ukomeje kongerwa, nubwo amasasu menshi akomeje kugenda yumvikana. Cibitoke ni uko imyiteguro idasanzwe iri gutuma amasasu menshi yumvikana. Byinshi cyane bikomeje kugenda byumvikana by'umwihariko hano mu gihugu cy'u Burundi, ndetse navuga yuko bikomeje kugenda binatuma abaturage benshi banikanga, bavuga yuko ibi bintu bishobora kubagiraho ingaruka zikomeye cyane. Amakuru ni menshi cyane akomeje kugenda agaragara, ndetse ni na byinshi cyane turi bukomeze kugenda tubakurikirana. Reka tubashimire, murakoze cyane bakunzi mwe mukurikira Duniani Kote TV.